hariho abayobozi bahindagurika baja iyo benshi bagiye Imana rishaka abayobozi batameze nka Aroni ahubwo bahagarara naho ijuru ryonyiganyiga akwiye guhagarara wenyine umuyobozi rero nka Aroni ahindagurika n'abantu benshi muri iki gihe usanga duhindagurika mu ngi wacu mu buyobozi bw'ishengero mbere no mu buyobozi bw'ibihugu bimwe bimwe ugasanga umuyobozi arahindagurika rero mu vy'Imana aho iyo bibaye uko ibara riba riguye abayobozi b'abanyabwoba leta yatangaza ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana umva nyine ubwo akayobora abantu b'Imana kukwica amategeko y'Imana kukunyuranya n'ubushake bw'Imana mutwinjije rero mu gika gikomeye ikicere cyo kwiga ihema ryeranda nkuko bivuze muri Bibiliya yera y'Ikinyarwanda bakoresha ubuturo bwera wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho umucyo w'isabato tubahaye ikaze bavandimwe muri Kristo Yesu twongeye guhurira kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato mbaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo uno n'amahoro Imana yacu itanga bubane namwe n'umunezero ngize ko twongeye kugira amahirwe adasanzwe yo kwibona muri uyu mwanya mwiza umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana uko mwakomeje kubikurikirana tumaze iminsi mu bikorwa by'ivugabutumwa ndetse umutama tugiye kuganira usaza tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi kumwe mu bikorwa by'ivugabutumwa nubwo hari izi video zizatambuka ibikorwa byararangiye ariko turi mu gihugu cy'u Burundi aho turi mu bikorwa by'ivugabutumwa ni mu gice cyo Burundi bwo hagati aho bita Ibururi ni mu ntara ya Bururi muri commune ya Matana turi ku musozi wa Musagara twarabibabwiye mu biganiro byashize tuje rero kuganira ijambo ry'Imana mutama tugiye kuganira ntabwo ari ubwa mbere abonetse ku mucyo w'isabato kandi tugiye gufata igihe kitari gitoya tuganira ku magambo y'Imana reka mbere yuko nkomeza muhe umwanya aramutse abantu b'Imana bo ku mucyo w'isabato murakoze nanje ndabaramukije abadukurikirana bari hafi n'abari kure nkuko mugenzi wanje amaze kubivuga si ubwa mbere mboneka kuri urubuga umucyo w'isabato none Imana ikaba yongeye kudutera iteka kugira ngo twongere tubandanye n'andi majambo y'Imana kandi nkuko amaze kubivuga turi muri Bururi muri commune Matana ku musozi wa Musagara tukaba tugiye kuganira ariko mugiye kuganira ni Ndikumana Ismael murakoze ndumva ari cyo novuga yekaza gise Imana igumugisha tugiye kuganira na mutama Ismael rero tuzagirana ibiganiro bitari bikeya uko Imana izadushoboza kuko dufite umwanya amateraniro yacu aba mu gitondo saa 11 kugeza saa 12 tukaza gusubira saa 9 z'umugoroba kugeza saa 2 za nijoro ubwo rero amasaha ari hagati tuzashakamo iminota mike tuganire ku ijambo ry'Imana yarabinyemereye kandi ndamushimye mbishimira Imana yuko ibitwemereye abakomeje gukurikirana umucyo w'isabato twahereye mu itangiriro igice cya mbere tureba ukuntu Imana yaremye tureba ukuntu Imana yashyizeho uyu munsi w'isabato turaza dusuzuma uko abakurambere babayeho uko bagendanaga n'Imana uko Imana yavuganaga nabo ikababwira amategeko yayo ndetse bakayakomeza turakomeza tugera mu gihe cya Mose tubona Imana ituranya ishyanga ry'Abisirayeli mu buryo bw'umwihariko irimenyesha amategeko yayo maze tugeze ku musozi Sinayi tubona Imana itanga amategeko kandi itegeko ku itegeko twarariganiriye niba nibuka neza watuganije ku itegeko rya gatatu itegeko rya gatatu ryo twaganiriye na mutama nandi mategeko rero twarayaganiriye n'abantu b'Imana mwarabikurikiranye naho ngaho dusa nk'abasoreje urugendo rwacu nyuma yaho dufata igihe kidasanzwe cyo kwiga ubuhanuzi ukuri kw'iki gihe ndetse mu minsi ishize twari turi mu cyumweru cy'ivugurura aho twari dufite insanganyamatsiko nziza cyane ivuga ngo akaga gaterwa no kutamenya
nibwira yuko abantu bakomeje kungukira muri ibyo biganiro. Muri aka kanya rero ndifuza gusubukurira aho twari tugeze ku musozi Sinayi kugira ngo dusubireyo gatoya twongere tuganire, kandi Mutama tuzatindana ku musozi Sinayi. Mbere yuko twinjira muri icyo gika, ko twinjire mu byanditswe byera tubirambure turebeyo, reka nsabe uwo tugiye kuganira umutumirwa wacu abanze asenge kugira ngo dusabe ubuyobozi bw'Imana. Reka ducishwe bugufi dusenga Imana. Uruwera, uruwera, uruwera Yehova, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye igikorwa cyawe kidatsindwa. Tugushimiye n'ubutumwa watugejejeho, maze amajambo yawe akaba abandanya atera imbere, na cyane cyane biciye kuri uru rubuga umuco w'isabato. Tukaba twaramaze kumurikirwa n'ingoma yawe kwirangwa n'amategeko 10 yawe. Ndakwinginze ngo tugiye gucumbukura aho twari tugeze, kugira ngo ibiza kuza byose cyangwa ibizobandanya byose bibe isanga n'ingoyi n'icyo wipfuza ku bwoko bwawe bumenya. Turakwiragije tugusaba ngo ari utuyobora mu biganiro, mbere n'abavyumviriza ubaha amatwi yumva ya mpwemu. Nta kindi twosenga nico dusabye, n'ibindi tuba twibagiwe tubisenga tubicisha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze, reka turambura ibyanditswe byera. Ahari ndagira ngo duhere ku kibazo, nkubaza ikibazo cy'amatsiko kandi kitwinjiza mu kiganiro. Tubona ibyabereye kuri Sinayi, nkuko maze kubivuga twatinze kuri Sinayi tureba amategeko 10 y'Imana, bari ku itegeko rya mbere kugeza ku itegeko rya 10. Abantu batandukanye batuganirije ibyayo mategeko, ndetse buri tegeko twari dufite umutumirwa wo kurituganirizaho. Urumva ko twahatinze rero. Rimwe na rimwe twaganiraga ibiganiro birenze kimwe ku itegeko rimwe. Ariko ndagira ngo nkubaze, mbese kuri Sinayi tuhabona amategeko gusa cyangwa hari ikindi kintu kidasanzwe tuhabona dukwiriye kuzirikana? Kuri Sinayi tubona amategeko gusa, kuko ntihabonetse gutyo gusa, ahubwo tubona n'uwayatanze. Yego. Kuko uhoraho yavuye mu ijuru araza mu nkingi y'igicu. Yego. Kandi azazanye amategeko kuko ayo yayo cyangwa ibwirizwa shingiro mu Kirundi. Noneho araza uhoraho ahahurira na Mose wenyene. Yego. Maze abandi basigara inyuma. Imana ihitamo guhamagara Mose kugira ngo imushikirize ayo mategeko, nawe ayashikirize Abisirayeli, maze Abisirayeli baba umuco bayashikirize amahanga yose, natwe turimo. Ubwo rero ntabwo ari amategeko gusa, ahubwo tubona n'uwayatanze ari we Yesu Kristo yayazaniye Mose. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. None se nyuma yuko Yesu ahaye Mose amategeko, nta kindi yaba yaramuhaye tukwiye kuzirikana cyadufasha kumva neza iby'inama y'agakiza, iby'inzira y'Imana, nkuko ijuru ryahisemo kuyimenyesha itorero ryo muri icyo gihe ari ryo cyangwa ry'Abisirayeli? Murakoze cyane. Imana imuhaye amategeko, ubundi mu ijuru amategeko aba mu ihema ryeranda. Yego. Kandi agakiza kacu gaca mu ihema ryeranda. Iyi Imana rero yanahaye Mose amategeko yo kubaka ihema ryeranda cyangwa ubuturo bweranda. Yego. Kugira ngo ayo mategeko nkuko abitse mu isanduku mu ijuru, na Mose nanone mu Bisirayeli aze yubaka iryo hema, kugira ngo na ya sanduku ikogwe, kugira ngo ya mategeko abone ahabikwa. Mu cyamake yahawe amategeko atomoye neza yaho Mose ashobora kuringaniza akubaka ihema ryeranda, kugira ngo ayo mategeko abone aho abikwa, n'aho Abisirayeli basanga ibyo bakeneye byose muri iryo hema n'amategeko arimo. Murakoze cyane. Mutwinjije rero mu gika gikomeye, ikicere cyo kwiga ihema ryeranda nkuko bivuze. Muri Bibiliya yera y'Ikinyarwanda bakoresha ubuturo bwera. Ubuturo bwera. Mose rero yatindanye n'Imana ku musozi Sinayi, kandi igihe yatindanaga n'Imana ntabwo yamubwiye amategeko 10 gusa, ahubwo yamuhaye n'amabwirizwa, amabwirizwa akomeye cyane yerekeranye n'ubuturo bwera. Amadini menshi ntabwo afite amakuru ku buturo bwera, kandi ari niyo mpamvu iby'amategeko bitumvikanye kuri bo, kubera yuko bafashe umugabane umwe w'ubutumwa bwo kuri Sinayi, undi urirengagizwa. Muri aka kanya rero reka twinjire mu buturo bwera, kongere kureba ikindi kintu gikomeye Imana yahaye ubwoko bwayo ku musozi Sinayi.
cyerekeranye n'ubuturo bwera. Mbese turakwanduraho amakuru yerekeranye n'ubuturo bwera. Amakuru y'ubuturo bwera canke ihema ryeranda tuyasanga mu gitabo cyo kuvayo. Cyane cyane uhereye mu gice cya 25. Yego. Niho dusanga Imana ibarira Mose ibyo gukora ihema ryeranda. Amen. Ahari ndagira ngo tuze guhera gato mu kuvayo igice cya 24 cyangwa se 24 bitewe n'ururimi wumva. Yego. Twumva uko byatangiye. Turabona Imana itanga amategeko mu gice cya 20 twayatinzeho. Ndetse igice cya 21 cyagerageje kwimbika muri ayo mategeko. Imana ijya kwigisha ayo mategeko iyavana mu itegeko nshinga. Nshima Imana cyane yuko abisi bakurikiza gahunda ya Bibiliya. Muri gahunda ya Bibiliya nuko Imana yatanze itegeko nshinga ryanditse ku bisate. Yego, ryanditse ku bisate 2 by'amabuye ariyo bifite ingingo 10 ariyo mategeko 10 y'Imana. Ingingo 10 twabonye ko zigabanijemo imigabane 2. Yego, nayo zigabanijemo imigabane 2. Iyo migabane ni iyihe? Hari amategeko ane ya mbere. Yego. Yerekana uko umuntu akwiye gusabana n'Imana. N'amategeko 6 agira kabiri, umugabane ugira kabiri here ku itegeko rya 5 cyangwa ibwirizwa rya 5 kuya ku itegeko rya 10. Aya nayo ni uburyo umuntu akwiye gusabana na bagenzi be. Amen. Mu yandi majambo bya biti bibiri, igiti kimwe gihagaze kigereranya imisabano y'umuntu n'Imana, n'igiti gicitse cyangwa gitambitse kigereranya imisabano y'umuntu na bagenzi be. Ibyo biti ushatse kuvuga ni ibi? Ibiti bikoze umusaraba Yesu yabambwe. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Amen. Ibyo rero birasobanutse. Tugereho mu gice cya 21 cya 21 noneho tubona Imana itanga andi mategeko cyangwa se irushaho gusobanura ingingo z'itegeko nshinga. Ibwirizwa shingiro ry'Imana. Buriya mu by'ukuri no muri za guverinoma z'ibihugu byacu hari ibwirizwa shingiro, hari itegeko nshinga, ariko tugasanga hari n'itegeko teka, hari itegeko rigenga umurimo, hari itegeko rigenga abakozi ba leta, hari itegeko rigenga iby'ubutaka. Ibyo ngibyo bigomba gufata reference hehe ku ibwirizwa shingiro. Niko rero igice cya 21 cya 22 cya 23 bikomeza kutubwira iby'amategeko. Ubundi mu ncamake hari ibwirizwa nshingiro ry'igihugu icyo ari cyo cyose. Yego. Ariko hakaba n'ibyo bita règlement mu Gifaransa, règlement d'ordre intérieur. Yego. No kuvuga ngo noneho haruhande y'amategeko abagenga igihugu haba hariho noneho kuyasobanura. Iko novuga. Yego. Akantu ku kandi. N'Imana nayo nuko ifise amategeko 10 yayo, ariko noneho ikerekana imibanire y'umuntu n'Imana mu buryo bwimbitse, n'imibanire y'umuntu na mugenzi we mu buryo bwimbitse. Amen. Kandi ibyo byose iyo tubisuzumye muri ibi bice nyine cya 21 cya 22 cya 23 byose bikomeza gusubiramo iby'amategeko y'Imana biyasobanura nko kumaze kutubwira. Igice cya 24 rero kitubwira ikiganiro kinejeje Imana yagiranye na Mose, ahari wadusomera wera ku murongo wa 12. Turasoma mu gitabo cyo kuvayo igice cya 24 cyangwa 24 duhereye ku murongo wa 12. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uhoraho yongera guhamagara Mose ngo aduge uwo musozi cyangwa se azamuke uwo musozi. Yego. Uhoraho abarira Mose ati duga uze hano ndi kuri uyu musozi ugumeho. Nanje nzoguha ibisate by'amabuye biri kwibyagezwe n'amabwirizwa ibyo nanditse ngo byigishe. Yego. Mose avana hasi na Yoshua umufasha wiwe aduga ku musozi w'Imana. Abarira babakuru ati muturorerere hano mushitsaho tuzogarukira aho muri, kandi raba musigaranye Aroni na Huri. Nihagira upfa ikintu n'uwundi azabe kuri bo yitwa, azaba ari kuri bo yitwara. Yego. Nuko Mose aduga kuri uwo musozi, cya gicu c'igipfungu kirawutwikira. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi. Ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Yego. Umunsi ugirindwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu c'igipfungu. Ishusho y'ubwiza bw'Uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uyo musozi. Nuko Mose adwebera hagati muri ico gipfungu, aduga kuri uwo musozi awumara ku iminsi 40 n'amajoro 40. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Nguko uko byagenze Imana imaze kubwira abantu amategeko bari mu kibaya, umusozi uhinda umushyitsi. Yego.
inkuba zikubita, ibimenyetso bikomeye cyane byo gutanga amategeko y'Imana. Noneho Mose ahamagarirwa kuzamuka kugira ngo ajye kwakira ya mategeko yanditswe ku bisate by'amabuye bibiri nk'uko umaze kubitubwira, kandi umaze kudusomera yuko kuri uwo musozi Mose yamazeho iminsi 40 n'amajoro 40. Ahari wakomeza iki gice udasimbutse amagambo tugezeho ku gice cya 25 ngo twumve icyahabereye noneho mu biganiro byagiranye muri iyo minsi 40. Ariko tutaragera aho hantu abantu benshi bashobora kwiyumvira akagira ibibazo ati none ni gute Imana ibwira Mose ngo aje gutora ibisate by'amategeko kandi mu kuvayo imbere igice cya 20 bamaze kuvuga iby'amategeko. Aha twateza kubanza gutahura ko Mose yabanje kubwirwa amategeko y'Abisirayeli kuko banavuze ko atari ubwa mbere yarazamutse kuri uwo musozi. Yari yatangarijwe ariko ntiyahabwa ku buryo bwanditse. Hanyuma araza abwira Abisirayeli. Noneho rero ubundi ushaka gukura amazimwe arandika haba mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Imana irayamubwiye ayashiriye Abisirayeli, arayabwiye Abisirayeli, noneho Imana ishaka kuyatanga mu buryo bwanditse. Noneho iramubwiye ati zamukuze hano noneho nkwereke ndaguha ibisate bibiri by'amategeko y'Imana kugira ngo noneho ayatange mu buryo bwanditse kandi yanditswe n'urutoki rw'Imana. Mu gice cya 25 cyangwa cya 25 cyo mu gitabo cyo kuvayo ngo Imana rero ibarira Mose ibyo gukora ihema ryayo. Bivuze ngo mu kiganiro Imana yagiranye na Mose muri ya minsi 40 agiye kubana nayo ku musozi, hari harimo n'ibyerekeranye na rya hema ry'ibonaniro cyangwa se ubuturo bwera. Ubundi Imana ni Imana y'urukundo. Amen. Ntabwo ipfa gutanga ibintu bitagira aho bibikwa cyangwa bishingurwa mu Kirundi. Ni naco gituma rero Imana nubwo twabonye mu gice cya 24 ko yari muhamagaye ngo muha amategeko, akigerayo ibanza kumuha amabwirizwa n'umucyo wo kubaka ihema ryera canke ubuturo bwera kugira ngo ayo mategeko abone ahazobikwa. Imana mu rukundo rwayo urazi ko ntabwo izitanga ibintu imbokoboko byaba ibyo turya. Iguhaye ikigori ikiguha gifunitse kibitse neza. Iguhaye ivoka iguhari funitse neza. Ikijumbu byose. None naye mategeko y'ingoma y'Imana ntabwo ari kuyapfa kuyatanga gusa. Noneho tubonye mu gice cya 25 ngo Mose ageze ku musozi ahubwo abanza guhabwa amategeko y'ihema ryeranda kugira ngo noneho ayo mategeko yerekana ibwirizwa shingiro ry'Imana nkuko abitse mu ibwirizwa shingiro ry'Imana mu ijuru mu ihema ryeranda aho Imana ibyagira. Noneho nayo ibanza kumuha amategeko y'ibyo gukora kugira ngo noneho iyo hema riboneke n'ayo mategeko azabona habikwa. Bivuze ngo iri hema niryo rizabikwamo bya bisate bibiri Mose agiye kwakira kuri uwo musozi. Murakoze cyane. Turaza kubona imbere ko ihema ryeranda ari Imana ivyagira kandi n'isanduku ibitse amategeko y'Imana ni nahiri. No kuvuga ngo rero n'igihe yaha ibwirizwa Mose yagomba kumuha aho ashobora kubika ya mategeko y'Imana ko ari yo bwirizwa shingiro. Nico kintu gikomeye imbere y'Imana kuko nta leta n'imwe itagira amategeko. Dusomere ku gice cya 25 avanga Imana ibarira Mose ibyo gukora ihema ryayo. Warahabarira Mose ati barira Abisirayeli bankoranirize amashikano muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima nta gahato. Amashikanwa na amaturo mu Kinyarwanda y'ubushake. Kandi amashikanwa cyangwa amaturo muzobakirira azabe aya ntabwo ari ariyo yose. Amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama n'insato z'ibikoko byitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga byo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'ibindi byo kosa bitamirana. Udusomeye ibintu bitaza kumvikana mu Kinyarwanda. Utubwiye iby'amabuye y'agaciro, zahabu, ifeza, imiringa, utubwiye n'iby'ubudodo bw'amabara atandukanye, utubwiye n'impu z'amasekurume y'ihene, impu sinibuka mu inshato, impu z'amasekurume y'ihene. Ibyo nibyo bagombaga gutura ndetse n'amavuta yo gushyira mu matabaza. Wakomeza. Tugeze ku murongo w'indwi canke wa karindwi n'utubuyenge twitwa shohamu canke utubuye twitwa shohamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro canke kubohera ku myenda twitwa efodi. Efodi bazambara hano mu gakaraza imbere
no ku mwambaro wo mu gikiriza canke mu gituza kandi bangirira heraho kuba ariyo rya hema Imana ivyagiramo mu ijuru no kwisi ngo bakore ihema rya Imana iba kugira ngo habe n'isanduku ibika amategeko yayo kugira ngo nze ngerere canke mbe hagati muri mwebwe nkuko ibyo ngira nkwereke byose bimeze mu by'ikigereranyo cy'iryo hema ibyo Mose yaragiye kwirubaka byari ikigereranyo kibiri mu ijuru nzobamwo no mu by'ikigereranyo c'ibintu byo byaryo byose aba ariko muzobikora twakira ijambo ry'Imana. Amen. Aya magambo arakomeye. Umurongo wa mbere kugeza uwa 7 uratwereka iby'amaturo n'ibikoresho bizakoreshwa mu kubaka iryo hema ry'ibonaniro, kandi umurongo wa 8 n'uwa 9 utwereka umugambi w'iryo hema. Umurongo wa 8 kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Haleluya. Amen. Bandi ndashaka yuko Imana iturana n'ubwoko bwayo kandi wone umugambi w'ubuturo bwera. Amagambo ari muri Zaburi tuzabona uko tuzajya mbere nuko tubwira ko inzira y'Imana iri mu buturo bwera, iri mu buturo bwera. Ubwo rero aho hantu iryo hema ryeranda dukwiye Dawidi yavuze ayo majambo maze gutahura neza umugambi w'ihema ryeranda dukwiye kubyiga cyane ngo tumenye iby'iyo nzira y'Imana. Bandemera ihema ryeranda nture hagati muri bo. Maze umurongo wa 9 ahariwo tuzawutindaho ejo, nibyo ejo tuzawutindaho cyane. Muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegerezo cy'ubuturo n'ikibintu byabwo byose ngiye kukwereka. Mu yandi magambo Mose yagize iyerekwa, yazigize iyerekwa ryo kwerekwa ibyo mu ijuru, yaretswe ibyo mu ijuru. Namahirwe Mose yagize ku musozi aho Imana iba, kandi ngo ibyagombaga gukora byagombaga gusa n'ibyo mu ijuru neza, atacyahinduye ko ataciyongeye ko atanicyakuye. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero iyo nzu, iyo nyubako idasanzwe dukwiye kuyitindaho cyane. Twihuse turabona ku murongo wa 10 ahita twinjiza mu byagombaga kuba mu isanduku, bambe mu ihema ryeranda harimo iby'isanduku y'isezerano. Igice cya umurongo wa 10 tubwiye iby'isanduku y'isezerano. Murongo wa 17 tujya ku kijyanye n'intebe y'ihongerero, bitwa hejuru iyo sanduku uzucure n'umutemeri w'ihongerero cyangwa intebe y'ihongerero mu Kinyarwanda, cyangwa se intebe y'imbabazi koze mu izahabu. Yego, iramuye. Murongo wa 19 watubwira iby'umukerubi umwe ku mutwe umwe n'undi ku wundi wa yasanduku. Uvuga ngo umukerubi umwe abe mu mutwe umwe, uwundi abe mu wundi, kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemeri wo guhongerera mu mitwe yawo yombi, babe kimwe nawe. Nuvuga ngo batanze amababa hejuru y'iyo ntebe cyangwa umutemeri w'ihongerero, aho Imana bigaragara ko ibi byagiye. Mu bwenge bw'Imana buratangaje cyane. Urumva ko mu mategeko twahereye turaza kwibona ko ihema ryeranda rigizwe na hera cyane. Twahereye ahera cyane, ibyagomba kuba hera cyane. Ngo hari isanduku, iyo sanduku itegetswe amategeko, ntabwo twasomye yose, ariko icyo tubonye nuko hejuru hazaba hariho intebe y'imbabazi. Ese iyo sanduku izaba iri mu iki? Iyo sanduku rero nibwo bubiko bw'amategeko y'Imana. Amen. Amina. Kandi hejuru y'ububiko bw'amategeko y'Imana hariho iki? Hariho umutemeri w'imbabazi cyangwa intebe y'ihongerero y'imbabazi. Amen. Burya bivuze ngo amategeko n'imbabazi z'Imana biragendana. Tuzoreba ukuntu hari byo byacanze Satani abwiwe ko Imana igira imbabazi kandi ikagira n'amategeko. Ibi byaracanze Satani. Yego. Ni inkuru nziza. Amen. Inkuru yuko nubwo abantu bisha amategeko y'Imana, ariko hejuru y'amategeko y'Imana hariho imbabazi. Hari imbabazi. Ndetse Yesu Kristo yarabivuze, tuzabisuzuma mu gihe kizaza, igihe tuzaba turi kureba isabato na Yesu Kristo. Yesu bigeze kumutera bamubaza impamvu azirura isabato, ndavuga ati yaba mwari muzira ijambo ngo nkunda imbabazi kuruta ibitabo. Imbabazi nzo ngombwa kurusha ibimazi. Byumvikane ko imbabazi ziri hejuru y'amategeko y'Imana. Amen. Ayo nayo nandi makuru meza cyane. Nubwo imbabazi ziri hejuru y'amategeko y'Imana, amategeko nayo ntavaho. Ntabwo avaho. Biruzuzanya. Imana ishimwe. Amen. 23 kandi uzabaza ameza. Ameza. Ubwo haje ibikoresho bigomba kuba hehe mu ihema ryera. 31 kandi uzareme igitereko cy'amatabaza. Ubwo noneho bari ko baravuga ibikoresho bizaba biri mu ihema ryera. Yego. Batangiriye kuki? Batangiye ku isanduku. Ubwo nuvuga ngo bahereye ahera cyane tugeza ahera. Aho bavuze rero iby'ameza y'imitsima, noneho tugeze ku murongo wa 31 ibyo gutereka ko amatara. Yego. Igitereko ko amatabaza cyangwa amatara. Ibyo ni ibintu byagomba kuba hehe? Ahera. 26 nayo irakomeza itubwira
iby'ibintu by'ihema ry'Imana ibikoresho bizakoreshwa. Iki cyo gice kirakomeye cyane ko kigaragaza ingero mu cyumba niko babyita ibipimo bigomba gukurikizwa. Niba uyu mwenda ufite metero zingahe, igisanduku ipima metero zingahe, uduti tuzadufite umubyimbo ungana gute, ibikwasi bizacurwa mu byuma bibi nibi bingana gutya. Ubwenge butangaje cyane. Imyenda cyangwa ibihuzu, ubunyuzi bizoba bikozemo, ntabwo ari ubwo bwose. Ibi bice hari ibyigisho twigeze kwiga bitangaje bitwereka ukuntu Imana ikunda ibintu byiza. Haleluya. Imana ikunda ibintu byiza kandi biri kuri gahunda. Burya umunyamwanda akunda imyanda. Yego. Umwiza nawe agakunda ibyiza. Yego. Abantu bazirikana iki kintu. Niba turabe Imana dukwiye kwigiraho ibintu bikomeye. Amen. Kandi ibintu bifite gahunda, ibintu bifite ubwiza. Isanduku rero bambaye ihema ry'Imana, ryari ihema ritoya ryimuka ariko rifite ubwiza budasanzwe, rifite ibipimo bitanyuranye. Igice cya 27 nacyo gikomeza kutubwira iby'ibindi bintu by'ihema ry'Imana cyo kosereza kwibimazi. Ahubwo tugeze noneho mu rugo. Mu gice cya 25 kitubwira ibyo mu nzu nyirizina. Igice cya 26 kikavuga ibipimo bizakurikizwa. Igice cya 27 cyo kije kutubwira hanze y'ihema mu rugo ibigomba kubayo. Harya hari iki? Hari igicaniro cyo kosereza kwibimazi, hakabaho n'igikarabiro cyo gukarabiramo. Ikintu gitangaje mu kanya twigiye umusaraba w'Ikaruvari, icya giti kimeze gutya gihagaze n'igitambitse. Ibyo bintu byo mu buturo bwera nabyo biragenda bigakora umusaraba cyane. Nicyo gitangaje kuko Imana ntabyo ikora kwitombora. Yego. Imana ubundi ni Alpha na Omega. Iri ku ntanga ibona ibyo kumwisho kandi iri kumwishyikana ibyo ku ntanga. Rero mu nama y'agakiza na mbere ko byose bibaho, Imana yari izi ko Yesu azobambwa ku musaraba. Noneho ihema ryeranda Imana ibyagiramo ibintu bipanze nk'umusaraba. Amen. Uhereye ku gicaniro ukaja ku gikarabiro, ukaja noneho mu ihema nyezina, usanga iburyo hari imeza y'imitsima, ibubamfu hari igitereko cy'amatabaza, noneho hagati hakabaho icyozo cy'imibavu, noneho winjira hera cyane ukasanga isanduku. Waza gusanga uko bipanze none ugasanga n'umusaraba. Bivuze ngo Imana ntibyayitunguye kuza kuducungura, yari bizi na mbere y'igihe, mbere na mbere niko navuga. Nicyo gituma Dawidi abyitegeza ko ati nyamara inzira y'Imana iri mu buturo bwe. Amen. Igice cya 28 nicyo tugezeho, turi kureba ibigize ibintu tuzaganira birakomeye, ibyo bintu tuzabitindaho. Twibaze icyo ayo meza y'imitsima asobanuye iki, icyo giteko cy'amatabaza gisobanuye iki, iby'iyo sanduku tuze mu rugo turebe. Amen. Tubyibazeho. 28 atubwira iby'imyambaro y'abatambyi. Abatambyi bagombaga gukora muri iyo sanduku, muri iyo hema ryeranda. Harya abatambyi bakomokaga he? Abatambyi bakomoka mu muryango w'Abalewi. Imana yatoranije ubwoko bw'Abisirayeli nk'itorero ryo muri icyo gihe, kandi Isirayeli yabyaye abana 12 b'abahungu, muri bo hari harimo Lewi. Abakomokaga kuri Lewi rero nta mugabane bigeze bahabwa muri Isirayeli ngo bavuge ngo bazatura hano bagire gakondo yabo yari mu ihema ryeranda. Nicyo gituma abandi basigaye bari barategetswe kujya batura amashikanwa, bagatanga icya 10 cyo gufasha abo bantu bakora mu ihema ryeranda bitwa Abalewi. 28 rero tubwira ibyabo Balewi uko bagomba kubaho, n'abatambyi imyambaro bagombaga kuba bambaye, ko bagombaga kubaho amakabutura, amakanzu meza uko yagombaga kuba boshye, na ya efode ugeze kutubwira nuko yabasa. Ubundi ayo makabutura yagomba kuba ari mu irangi canke mu ibara ry'umweru canke yera derere. Yego. Ibi navyo bitwerekeza ku isuku. Yego. Kuko ikabutura canke ikanzu iramutse igiye ko nakanda gato bitegeza guhita bigaragara. Yego. 29 atubwira ibyo kwezwa kw'abatambyi cyangwa se gutoranirizwa, byo kurobanura abahereza. Yego, kurobanura. Bibiliya ikinyarwanda gikunda gukoresha kwezwa nko gushyira ku ruhande, nko kurobanura nyine. Abatambyi rero hari amabwirizwa yagomba gukurikizwa nk'umuhango ukorewe ubu bwoko, uyu muryango w'Abalewi kugira ngo baberejwe imirimo y'ubutambyi. Kandi iki gice kitubwira iby'ibitambo.
tugeze ku murongo wa 38 hatubwira iby'ibimazi by'intasiba canke ibitambo bya buri munsi yego byagomba gutambwa mu gitondo saa 3 na saa 9 z'umuhinga mu canke z'umugoroba yego igice cya 30 nacyo cyongera kutubwira ibyo mu rugo iby'igicaniro cy'ibitambo iby'igikarabiro nacyo cyongera kubisubiramo cyane 31 reka tujye kuri 31 hari amagambo anejeje cyane Uhora atoranya abakozi b'abahinga yego bino bintu Mose amaze kubibwirwa uko agomba kuyobora uno murimo ariko akeneye iki ababishyira mu ngiro akeneye abakozi abubatsi mbese abakozi ni abamarayika oya n'abantu dusomere twumve nkaraho yongera kubarira igice cya 31 cyo mu kuvayo uhereye ku murongo wa 1 umutwe amagambo ngo uhoraho atoranya abakozi b'abahinga uhoraho yongera kubarira Mose ateheraba ntoranyije Bezaleri mwene uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda yego kandi ndamwujuje impwemu yanje n'umwuka wanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga uburyo bwose numva ko hari ubuhinga n'ubwenge bwuruka ava mu ijuru ubuhinga rero buva mu bamenyi baba barayigishijwe mu byo kwigenera ibikorwa by'ubuhanga no mu byo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no mu byo gukeba utubuyenge two kurumikwa mu izahabu no mu bubaji no mu by'ubuhinga by'uburyo bwose kandi ndamushize ko Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani kandi mu mitima y'abantu bose b'abahinga ndayishizemo ubwenge ngo bakore ibyo nakubariye byose n'ikibi ya hema ry'ibonaniro rero na yasanduku y'ibishinga ntahe na wa mutemeri wo guhongererwako n'ibindi bintu byose byo muri iyo hema na ya meza y'ibintu byayo na cya giterekwa kw'amatara cy'izahabu iramuye n'ibintu byaryo byose na cya gicaniro cyo kosereza kw'imibavu na cya gicaniro cyo kosereza kw'ibimazi n'ibintu byacu byose na cya kigarigari n'intebe yacu na ya myambaro ijishwe niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi n'iy'abana biwe yo gukora mw'igikorwa cy'ubuherezi na ya mavuta yo kurobanura abahabwa ibango na ya mibavu y'ibintu bimoga yo kosereza ahera ibyo byose baze babikore nkuko nyene ndabikugeze akira ijambo ry'Imana amen ano magambo arakomeye kandi nayo gushimira Imana cyane amen yuko mu rukundo rutangaje rw'Imana ishaka gukoresha umuntu kandi iki kintu nanone dukwiye kugisobanukirwa hari abantu bibwira yuko abahiriwe n'Imana ari ababwiriza butumwa gusa oya umuntu wese nkuko umubiri ufite ingingo nyinshi yego zose urugingo rwose nukuvuga ngo ukuguru ntikogwira ukuboko ngo ntacyo maze no mu murimo w'Imana rero yaba uringaniza aho porogaramu zikorerwa yaba umubwiriza yaba umuririmbyi yaba umudiyakoni abo bose bari ku gikorwa cy'Imana dore Imana yahamagaye Basaleri imuha undi mugabo witwa Oholiyabu ndetse iha umwuka w'Imana nyine isuka ku mwuka abandi bakozi bazabafasha kugira ngo batunganye bya bintu nkuko Imana yagenje gute yabitegetse ubundi Imana usomye mu gitabo kugana Yesu cyangwa gutumbera Yesu haratubwira ko Imana ishaka gukiza umunyabyaha imutuma kundi munyabyaha amen maze ikamutoranya yemera gukoreshwa nawe ikamusiga amavuta maze akagenda mu nzira itunganya agakora ibyo uhoraho nico gituma nabo bavuze ngo ibuzuza mpwemu w'Imana canke mwuka wayo kugira ngo bashobore kuringaniza ibyo Imana yabategetse rero turararikira abantu b'Imana mu mibereho babayeho ahari urumubaji ahari se urumucuzi w'imiringa n'ifeza nkuko aba Uri n'aba Oholiyabu bari bameze ahari se urumutetsi w'ibyo kurya ahari se urumudozi w'imyenda Imana irashaka gukorana nawe Imana ishaka kukuzuza umwuka wera kugira ngo ibyo bintu ibikoreshe mu kwamamaza ubwami bwayo ubundi sinzi iwanyu nko mu Rwanda uko babivuga ariko mu Burundi kenshi bakunda kuvuga ngo abafundi canke abubatsi babaharura nk'indyarya canke mbere abasuma abantu b'abatekinisiye bakunda kwica gahunda cyane noneho tubonye ko iwacu nuko bimeze ariko tubonye ko mu ngeri zose mu mice yose harimo abantu Imana ishobora gutoranya amen kuko niba hakeneye kubaka urusengero canke hakeneye kubaka ibintu by'Imana hakeneye abantu bukuri babizigirwa kuko murumva naha yaratoranije maze ibona mu
bashobora kubaka mu bacuzi ibonamwe abantu bizigira Imana nta muce numwe rero utarimo abantu bazoraga ubwami yego nibakora umwuga wabo neza kandi na Yesu ubwiwe yarabaye umubaje yego Imana ifasha ababaje cyane n'abandi bantu bakora iby'ubutekinisiye bisa nkaho byamaze kuba umuco yuko bakwiye guhemuka bikemera bakica gahunda bikemera Yesu yari umubaje amen kandi yakurikizaga gahunda kandi agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu nta kosa ryamonetsemo none no mu gihe cya Mose turabona abantu b'abacuzi kandi bakurana n'Imana ikabuzuza umwuka wayo amen Imana ibuzuza umwuka wayo mu izina rya Yesu amen murongo wa 12 duha makuru akomeye na rimwe abavuga ngo uhoraho yihanikiriza ibyo kuziririza isabato ntabwo twasimbuka aya magambo kandi turi ku mucyo w'isabato kubera yuko Imana yongeye gusubiramo iganiriza Mose hari n'andi twasimbutse muri bya bice nyine yongeye kuvuga iby'amategeko yongera kuyasobanura neza ntabwo yabuze kuvuga ku isabato ariko igeze n'ahangaha kubyerekeranye n'ihema ry'ibonaniro n'imirimo igomba kurikorerwamo ntabwo yabuze kongera kuvuga isabato yego uhoraho abarira Mose ati yego kandi uzubarira abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe amen uti kuko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kugira ngo mumenye ko ari we uhoraho yamabeza uti nuko muze muziririza isabato kuko ari yera kuri mwebwe umuntu wese azoyizirura ntazabure kwicwa mbere uwogira icyo akora cyose kuri uwo munsi azarandurwe mu bwoko bwabo mu minsi 6 bariho ibikorwa bikorerwa ariko umunsi ugirindwi n'isabato yo kuruhuka bihebuje yerejwe jewe uhoraho uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi w'isabato ntazabure kwicwa nuko abisirayeli baze baziririze isabato baze bayitondere uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana rize ribe isezerano ry'intahava n'ikimenyetso hagati yanje n'abisirayeli kugeza ibihe byose kuko mu minsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi ku munsi ugirindwi nkarangiza nkaruhuka uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi amuha ibisate bibiri byanditse ko ibishinga ntahe ibyo bisate byari by'amabuye byanditswe ko n'urutoki rw'Imana amen amen ayo magambo arakomeye cyane amagambo Imana isorejeho mu gutanga amabwiriza yerekeranye n'amategeko ndetse n'ihema ry'ibonaniro yongeye gushimangira isabato kandi yongera yovuze ati cyitondewe imuhaye amategeko 10 kamabuye ariko noneho isa naho ikiyaga stari ku itegeko rya noneho irangije kumuha ayo mategeko noneho irayamuhereza ariko yongeye kumwibutsa byabwirizwa cyangwa itegeko rya kane nkundira so mu murongo wa 17 mu Kinyarwanda bamwe ngo ni ikimenyetso cy'iteka ryose ni ikimenyetso hagati yanje n'abisirayeli kugeza ibihe byose amen ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanje n'abisirayeli kubera iki kuko iminsi 6 ari y'Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi kwa 7 akarorera akaruhuka amen ntabwo ari uko umuntu yacumuye ngo Imana ibone yazaruhimuye itegeko ry'isabato oya ahubwo nuko iminsi 6 ari Uwiteka Imana yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko maze ku munsi ugirindwi iraruhuka kandi iraweza 18 nayo ntabwo nabura kuyisubiramo amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi Uwiteka mu ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana amen aya magambo nayo arakomeye cyane yego abadukurikiye nibabitekereze neza mbese ni yihe nyandiko ivugwa mu byanditswe byera yaba yaranditswe n'urutoki rw'Imana ubwayo yahawe abantu yindi turetse amategeko 10 y'Imana guhera mu itangiriro gusha mu byahishura uretse amategeko y'Imana gusa niyo yahawe umuntu ibindi byose Imana yatanga ingingo z'ingenzi none umuntu akandika akabyandika naco gituma uzosanga nko muri Matayo Mariko Luka na Yohana umwe yaranditse ibice 28 undi akandika ibice 21 undi akandika ibice nuko ngo Imana yatanze ingingo noneho abantu bakazidevelop hari abantu bakunda kuvuga menshi hari abantu bakunda kuvuga make bakandika ariko noneho bigeze ku mategeko y'Imana yanka ko bogira icyo bakura ko canke bongera noneho iriyandikira n'urutoki rwayo irangije ihereza Mose amen amen harya yabyanditse ku mpapuro ku mabuye amen impapuro zatabuka yego ariko yandikije urutoki rwayo niyo karamu yanditswe iyi Bibiliya yanjye kandi niyo nawe ufite iduha makuru yuko inyandiko yavuye mu ijuru amen ari amategeko y'Imana cyakora Yesu ari kwisi yaranditse nawe yongeye kwandika Yesu yanditse kabiri ubwa mbere nyine turabona yandika amategeko y'Imana kuko ni Yesu wabonaniye na Mose ku musozi Sinayi ntabwo dushidikanya ariko kandi ari kwisi yongeye kwandika yanditse ryari
yanditse igihe umugore Mariya yanditse hasi yego mu mukungu igihe umugore Mariya bamuzanye ngo yafashwe asambana yafashwe yisha amategeko y'Imana maze yandika mu mukungugu abantu basomye iyo nyandiko bose barirukanse bariruka babona amategeko kumbure yanditse hasi cyangwa yanditse bibahama nubango inyandiko yanditswe ari yo gucira witeka abo bantu noneho maze bariruka Mana ishimwe ko amagambo yo kuduciraho iteka y'igihano cy'urupfu duteganizwa n'amategeko Imana yacyandikishije mu mukungugu ariko ayo mategeko y'ubwiza haleluya yanditswe kwibuye ntabwo akuka Mana ishimwe tugera ku musozo kubera yuko minota iri kuba myinshi reka tuze kugarukira muri iki gice cya 32 atubwira iki Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu niko nawe hakubwira Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'imasa mu izahabu nicyo kimwe yego noneho hari biri kubera ku musozi Sinayi ariko hari n'ibindi bintu biri kubera mu kibaya umuntu ubusanzwe twebwe abana b'abantu tumaze kugwa mu cyaha turarambirwa cyane mu ijuru Imana ku musozi iri kuyatanga amategeko y'ubwiza ku isi naho bariko barabeshwa na Satani dusomera umurongo wa mbere uravuga uti abantu babonye Mose atebye kuri uwo musozi atamanutse bakoranira kuri Aroni baramubarira bati enda nuturonkera imana zo kutuja imbere kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi ico yabaye minsi 40 nibaye myinshi ariko se ubundi Mose niwe yakuye muri Egiputa cyo nacyo ni ikindi kibazo Mose Imana yamushyizeho ngo abe umuyobozi abajane ariko ibitangaza byose byakoretse barabona ko atari Mose abikora icyo kibazo wibajije dukwiye kukibaza kabiri ko abantu bakunda kugendera ku burongozi bw'abandi bantu aho kugendera ku buyobozi bw'Imana aha rero tugiye mu gitabo cy'intambara ihambaye cyangwa intambara ikomeye niho umusabyikazi yanditse ko tudakwiye kubitsa imitima nama yacu uwundi muntu ari we wese yego yaba pasiteri yaba padiri yaba so yaba nyoko ahubwo tuyibitse uhoraho amen kugira ngo none dushobore kuyoborwa n'ijambo ry'Imana aba bantu rero aho kugira ngo barebe Imana yo mu ijuru harebye umuntu yego igihe amagambo y'Imana arambuwe igihe ukuri kw'iki gihe tukuvuze abakurikiranye ibyiciro twize by'ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mwamvise iby'ijuru ryaduteganirije kandi bikomeye cyane ariko bijya biteshwa agaciro kubera yuko ubugingo bwacu koko imitima nama yacu twayibikije bashehe biwacu twayibikije abapandiri twayibikije abapasitoro twabikije abakuru b'itorero ariko nshuti zanjye abagore bacu abagabo bacu kumva umugore akubwira ati umugabo yabyanse yego cyangwa umugore yabyanse twebwe rero badusabye imyandiko idusaba kubitsa imitima nama Imana Mose rero aratebye yego bati rero yapfuye ubwo bivuze ngo Abisirayeli bari barakibikije imitima nama yabo Mose umuntu ashobora kuyobora ashobora gukora byiza agapfa cyangwa agakora bibi agapfa rero turangamize kuri Kristo ongera usubiremo no umurongo wa mbere abantu babonye Mose atebye kuri uwo musozi atamanutse bakoranira kuri Aroni baramubarira bati enda nuturonkera imana zo kutuja imbere kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi ico yabaye komeza kabiri umurongo wa kabiri Aroni arabishura ati ni mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no kuyabahungu n'abakobwa banyu muzinzanire gatatu nuko abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishira Aroni kane arazabira azivugutira mu nkero azikuramo igishushanyo cy'imasa agitunganishije isinzo baravuga bati yemwe b'Isirayeli ngiyi Imana yanyu bakuye mu gihugu cya Egiputa Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yaco arabitangaza aravuga ati ejo hazoba umunsi mukuru w'uhoraho bukeye bakoroka kare baratanga ibimazi baravyosa bazana n'ibimazi by'ishimwe bicarikwa no kurya no kunywa bava hasi barabyina aya magambo arakomeye cyane ku murongo wa 4 ngo amaze kurema icyo gishushanyo baravuga bati iki nicyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli yabukuye mu gihugu cya Egiputa abantu twakomeje kuganira mbere yuko tugera ku musozi Sinayi twabonye ukuntu Abisirayeli bari abantu bononekaye cyane bakagora Mose twabonye ibyabereye mu butayu bw'Isini
twabonye ibyabereye i Refidimu, twabonye ndetse bakimara kwambuka rwose inyanja itukura babuza amazi yo kunywa. Bari abantu b'abanyabukana cyane ku buryo igihe bari bageze igihe Mose yari atinze, itegeko Aroni yahise aryumvira vuba vuba ati ngaho nimuzane. Umuyobozi nka Aroni uramuvugaho iki? Kwicarana n'ababi byo none ingeso nziza. Yego. Bari bavuye mu gihugu cya Egiputa, barabonye ibigirwamana, noneho batangira kwibuka bya bindi Mose mu kanya gato abavuye imbere. Rero hariho abayobozi bahindagurika, baja iyo benshi bagiye. Imana rishaka abayobozi batameze nka Aroni, ahubwo bahagarara naho ijuru ryonyiganyiga akwiye guhagarara wenyine. Umuyobozi rero nka Aroni ahindagurika, n'abantu benshi muri iki gihe usanga duhindagurika mu ngi wacu, mu buyobozi bw'ishengero, mbere no mu buyobozi bw'ibihugu bimwe bimwe ugasanga umuyobozi arahindagurika. Rero mu by'Imana aho bibaye uko ibara riba riguye. Abayobozi b'abanyabwoba, leta yatangaza ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana, umva nyine ubwo akayobora abantu b'Imana kukwica amategeko y'Imana, kukunyuranya n'ubushake bw'Imana. Aho mbonera ubwoba bwa Aroni, murongo wa 5 bamaze kuba bati ngiye Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa, bavuga cya kimasa. Aroni yahise atanga itangazo ryo kubaka igicaniro. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Urumva ko none hagiye kuba urudubi. Ariko wakwibaza ati Aroni yarazi Imana icyo ari cyo. Aha rero ni abantu tuza tugwa, ukabona umuyobozi aguye mu ikosa, aho kumusengera ngo agaruke, aho bukamucira urubanza. Aroni yayoboye Abisirayeli amafatanije na Mose, barajabuka n'inyanja itukura, bageze mu bugaragwa, araguye. Ariko Imana ishimwe ko ngiye kubyuka. Amen. Amen. Murongo wa 7 se Imana iri kubibona ite kuko ibera hose cyane. Mose atakambira Uhoraho ngo abahangaze. Uhoraho abarira Mose ati manuka ugende kuko ba bantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bamaze kononekara. 8 inzira nabageze bayitaye atanakanya, bironkeye igishushanyo cy'imasa, bakivugutiye mu nkero, bagisenga, bagihaye nibimazi, baravuga bati yemwe Bisirayeli ngiye Imana yanyu bakuye mu gihugu cya Egiputa. Mana arabibonye amakuru Mose kuko we nta maso yarafite kureba. Imana yiboye iberaho cyarimwe, biramubwira iti nyaruka ahubwo. Murongo wa 8 uratangaje mu Kinyarwanda, baravuze ngo bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse. Ariko noneho tugarutse ku murongo wa 7 cyangwa wa 7 n'umurongo wa mbere, wahava ubiha isano. Ku murongo wa mbere Abisirayeli bavuze bati umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa, ntabwo tuzi icyo yabaye. None ku murongo wa 7 cyangwa 7 Uhoraho yongera kubara Mose ati manuka ugende kuko ba bantu bawe. None Abisirayeli bavuze ngo Mose wacu yadukuye mu gihugu cya Egiputa, Imana nayo irahirutse ibwiye Mose ati ba bantu bawe. Nase abantu bara ba Mose. Imana yagiriye ikizere Mose imuha kuyobora, kandi Imana ishimwe Mose yarateye ukundi kuntu. Ntabwo yiyumvagamo icyo cyubahiro yuko abantu arabe. Ahari tuzabibona mu byinshi. Abantu babwiye Aroni ko Mose yabataye nk'aharaba ari we yarabayoboye. Imana nayo igerageje Mose imweretse ko ubanza ari abantu biwe, ariko Mose yareretse Imana ko ari abantu b'Imana cyagiye ariko arasabira Abisirayeli. Bivuze ngo nubwo abantu bagukuza bakagushira hejuru, ukwiye kwerekana icyubahiro cy'Imana gusumba icyawe. Reka tubyumve ku murongo wa 9 kugeza 12. Murongo wa 9 Uhoraho arongera abarira Mose ati abo bantu ndababonye icyo barimo, n'abantu batagonda ijosi. None rero upfe kundeka gusa uburake bwanje barurumbire ko mbahonye, ariko weho nze nguhindure ihanga rikomeye. Mose aratakambira Uhoraho Imana yiwe ati mbega Uhoraho niki gitumye uburake bwawe bururumba ku bantu bawe wakuje mu gihugu cya Egiputa ububasha bwinshi n'ukuboko kw'inkomezi. Barabona noneho Mose Uhoraho agejeje Mose amubwira ati abantu bawe. Ariko noneho Mose kuri ya murongo wa 11 yereka Imana ko abantu b'Uhoraho atari abantu bawe, abayeretse Imana cyubahiro cyayo batari cyubahiro cya Mose. Inshuti z'Imana mukurikiye amagambo arakomeye cyane, kandi iki ni ikigeragezo kigeze kuri Mose. Iki kigeragezo nibyo Abisirayeli bagomye, ariko ni n'ikigeragezo kuri Mose. Mose arabwiwe ngo umva ba bantu bawe bagomye, none rero hari icyo ngiye kukubwira, ngiye kukugira ubwoko bukomeye, bari abantu ngiye kubarimbura. Ariko Mose yatsinze ikizamini. Tavuga ati Mwami Uwiteka, reka mbisome mu Kinyarwanda. Niki kigugurumanisha uburakari bwawe? Murongo wa 11
ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi. Urumva ko Mose agiye kwibutsa Imana amateka yuko Abisirayeli barokoye mu maboko y'Abanyegiputa. 12 niki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire ibarimbura ibakure mu isi. Urumva yuko noneho Mose yishyize mu mwanya w'ukuntu inkuru zizavuga. Zavuga buti ya Mana y'Abisirayeli n'Imana yo kurimbura yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo ibarimburire mu misozi. Urumva yuko noneho Mose umuyobozi Imana yatoranije ngo uyobore ishyanga ry'Abisirayeli ari guharanira icyubahiro cy'Imana. Uyu niwe muyobozi rero ukwiriye. Uyu niwe muyobozi. Umugabane wa 2 w'igice cya umurongo wa 12. Shira uburakari bwawe bw'inkazi. Wibuze nabo ushaka kugira ubwoko bwawe. Amen. 13 ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli abagaragu bawe abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibo mwandu wabo iteka ryose. Amen. Ese Mose yazirikanaga amasezerano y'Imana? yarayazirikana noneho ariko aributsa Imana suko yari yibagiwe. Mbese amasezerano y'Imana tuyakura he? Tuyakura mu ijambo ryayo, mu byanditswe byera. Mose yakundaga ibyanditswe aravuga ati ibuka. Amagambo dusoma mu rwambere rwa Yohana ahari ariko reka maze nsoma umurongo wa 14 mvire hano rimwe hambwa ngo Uwiteka yibuze nabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Amen. Kuhora harigarura areka ibyo byago yari yavuze guteza abantu biwe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 14 umurongo wa 14 harandika hati kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyigomba iratwumva. Umurongo wa 15 kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ibyo tuyisabye. Amen. Amen. Mbese ubushake bw'Imana kumenya ibyigomba twabikura hehe? Mu ijambo ry'Imana n'ubundi. Nukwikomeza ku masezerano y'Imana. Igihe Mose yasengeraga ubwoko bwe cyambere nuko yerekana umutima w'umuyobozi ukwiriye uwari we, umutima uciye bugufi. Ariko kandi akibuka n'amasezerano Imana yagize. Yego. Kwitirahuruza. Yego. Yibutsa Imana n'ubwo itibagirwa. Imana rero ntiyibagirwa ariko ikeneye ko tuba twizera ko ibyo yavuze ishobora kubishitsa. Mbega irashaka ko tuyereka ikizere tuyifitiye. Amen. Itwereka yuko tushaka kugendera mu kugomba kwayo mu bushake bwayo kandi ngo iyo dusabye ikintu nk'uko ishaka kiri mu byanditswe byera yiteguye kugikora. Tumaze umwanya rero tuganira ku byerekeranye n'ikindi cyabereye ku musozi Sinayi. Twa turi kureba ibyerekeranye n'ihema ry'ibonaniro, ihema ryeranda. Tumaze kubona uko byagenze, turebye mu mateka gusa. Ejo tuzinjira mu busobanuro bwabyo ngo turebe ngo mbese ihema ryeranda ryo twatinze tureba iby'amategeko y'Imana n'ukwera kwayo nuko Bibiliya igenda ibidusobanurira. Ihema ryeranda ryo byabisobanuye iki? Amakuru ngufitiye meza nuko tuzasanga ari inzira y'Imana. Amen. Inzira y'agakiza. Imana ica mu ihema ryeranda. Inzira y'agakiza. Ubusobanuro bw'umusaraba. Haleluya. Amen. Ubusobanuro bwo gucungurwa. Ndakurarika mu izina rya Yesu rero kugira ngo uzakomeze kubana natwe muri uyu mugabane dufashe wo kugira ngo dusobanukirwe byimbitse n'ubushake bw'Imana. Amen. Reka nkuko twatangiye dusenga dusabe n'ubundi dusoze n'isengesho. Amen. Reka dusenge Imana. Amen. Turagushimiye nyene nganji wewe wera kandi weza. Wewe udahindagurika. Wewe umwami w'abami kandi ufise amategeko yawe nayo ukuri. Iyo tukwemeye uduha ubushobozi bwo kugendera mu mategeko yawe. Amen. Twabonye ko intebe yawe iri ku mategeko y'Imana kugira ngo bigaragare ko ari cyo gishitsi kigenga ingoma yawe kandi ibwirirwa ryawe ntirihinduka kuva muri kahise kubu nakazoza ibihe bidashira. Wemera ko ibwirizwa ryawe ari ryo ngoma yawe kandi twabonye ko mu ihema ryeranda ku mutemero w'ihongerero ari imbabazi zawe ziri. Amen. Abantu benshi ntitwigeze dutahura uburyo amategeko akorana n'imbabazi zawe. Ariko mu ihema ryeranda turatahura ingene uri umunyembabazi kandi ugakurikiza amategeko yawe w'Imana wa Yesu Kristo. Amen. Turakwinginze rero ngo uzutahuze kandi uduhe gutahura amajambo yawe twabonye igihe twabonye integuro yawe kwitegurwa ataco wihenze kandi ukayikoresha abana b'abantu kugira ngo bashobore gusobanurira abandi bantu. Ndakwinginze ngo
ubwoko bwawe bwumva aya majambo uduhe gutahura maze turusheho kuryoherwa no kwipfuza kumenya amabanga y'ibyo mu ijuru maze twifuze kuzobanayo niryo shengesho sengera umuntu wese naje nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.